Pimju ken mau ianga, pimju pen biang ianga, pip pen biang ianga de. Kaserngi ujong ka pop ka be'ya. Ko himen ko para be'ik hautrai Jesus Christ. Ngiosno naka kitab Hagai. Ba ka sur jongo ble, ka tin jongo trai, kalawan lemba jongo Hagai, hau seru babel. Kai kata ka sur kalawan shau Hagai, nagabinda upay ba utray uble u annud ba baro kipay kinmane shisha ya utray. Utray uble ukwa banginduk mane ya utray. Kane kalangga sur kawan nakipon shakipon hakajingim kajoni. Badutray om lemba u Hagai nong ya tulupa ba pibaro pisang haka jaka kababiang ki pipinbiang yalade da kaba lesting ya kajimane bashisha. Pimju ken mau ianga, pimju penbiang ianga, pipinbiang yalade. Badutray de na marba pimju perkasani ya kajimane utray pimju seiso hakajingim. A true worship leads us to true prosperity and blessing. But minda utrayu kot uwering iwepa iweru ban puson jiliyu shapanga jingmane ya ublay. Hadukatno ngitrishitam ban vadi ya utray ban penbiang ya utray hakajingim kajangi. Bonsin kajima kalom ni kusalay ni andud syapang kie baro jangka kenja perte hoi ni don kam. Badutray om ladapi andud ladapi kusalai panat kie baro jangka neka kenja perte kaya ka jimma kanam seiso iya kabapile namar bale pimju kusalai pim shimlak andud ya uble bat ka jimma neyo. Lada ngim bat buning kong ya ublay haka jingim jongi halor kie baro kadon ka jima badutray om pinta eka pesa haka pla bape barkani kalong ka jima niyoye ka pesa ya ka jing kamay jongi henre kam shimne haka pla jongi bonsin ngasay yosno yaki breki om Father bale kambat kut iya ka jingjinja na kiinga semjoni. Dan kibritikali bale ni snow jinjar katne haka jingim joni. Bale om don jing seiso ni treshitom henre kamju ne pisa badi. Ni kit rampit badi. Lada nile kano ka kam ne kamay ka kaji om don jing seiso kadau kawan shangi lemba kaneka ko jamba kaneka jimpule mindagasni ngim shimla buning kom ya ubale hakamacho ngim shimla bu ya kerdan baning kom nagabenda ubale. We did not give priority to God. Ni habanang ban kain koridor ya uble haka jingim kachogi. Bunsin. Ko himen ko para. Nilaban puson yalade. Bandus ngabutu ba don bun kie bara kaba pen kusulay yangi banya uble. Bun ke bru ki yapru namar ka jing so si palat namar kim nang shuben lai lui naga jing sosi nios no agini gi por ki bru ki penyap yalate kim nang shu ban lai lui naga jing e choki bad nios no haga gospel mindagasni u herat tetra ula kusalai ula anyur namar bale kasarngi ujong ka pop ka be'ya
the shadows of the past sin always disturb us. Ki pop ki bangile, ki buddin yani, ki pop ki be yani, ki sarni o jam ka pop, ki be yani ba nimyo jin sukshu, kum une uher tetra. Habau yusno shapangu Jesu, ula kusulai, ula perkat, demo, u ya anis baptis, ya uba, ngala kraikli, ula mipat biya. Kat kunga, jinge jongi ju, kibayap, lada kilong girisiniu, kila kimlaban man pai, henre lada kilong gibaba, kilaban wan ban pelong ia gajinglong jongi bayim. Teminta, utetra ura perkan lese uyanis baptis ula mipat lese ula rum hau Jesu bad minda daina mar kata gadao uyani u Jesu ula leki kampala badu kwa banyo iya u Jesu omna marba ula yit pala dia u Jesu omna marba ula don ka jingko ban mane ya u Jesu henry ukwa banyo I ban pensisha demo ya kata gadao ngam don Jesu Bunsin ngikwa banyo yaw Jesu omde ban mane yaw omde banyo yit yaw henry banyo iya ki kam bakarao ba ule haka jingim don bon gi bru ki lay jingen say don bon gi bru ki lay ki convention ki retreat banyo iya ki kam bala changu balai omde banyo mad ya ki jingidu balai Bon gibri ki wadi Jesu bakindu biyo jingko jingia. Omde banyajan badu haka jingmane. Tinaka bagada kadon jingya de badka jimpule naka kitab hagai badka gospel min dagasni. O her tetra shimla don jing suk haka jingem jongu ula don kalad. Ban lait wad yaw Jesu ne kod yaw Jesu hayin jogo bad dem mane yawo una don galad ban pan map naw Jesu na ubale yaki pop ba ulale na marulong ubru badon ka bor lada upakot yaw Jesu ban u Jesu unjindala lejingo yaw na marangete haba uramba shispa centurion haba u kod yaw Jesu ban shayin u Jesu ula koloy ban lay kabamut Jesu la burong yaki beri badan hakabor henry uni utetrar u herer shimla treshitam ban idia Jesu ban iya Jesu ban kot ing ya Jesu ban mane ya pen ban ukwa ban shu yo iya Jesu bona padang jongiru haga jindo wai jongi nimju kot ya Jesu hayin nimju iya Jesu kumbangi deben nimju mane ya Jesu kumbangi deben mane Nimju penrit yalade namar ka jingko salai jangga jingko salai jangga ne ka kenja perte ka kanglat yangi bantur syajan ya Jesu ko himman ko para ka gospel minda kasni ka kot ka veringi vai pai vai ban pen vai ya ka jingim changi bantur syajan ya Jesu bandup iyo jimma yakipa ban bratno ia ki serniu jongga pop naka jingim jongi kenapa ngindup mane shisha ya Jesu ke jim mane ba shisha ya ubale kanyalam yangi syaka jing seiso syaka jingi kapapalat liam ban perlong yangi ki kun jongo balai ai trai una kerku kardo yangi baro hagane yu kedish bakui tongin mane ya Jesu nadu ka donut nadu ka mensiam nadu ka meka pat jongi bara daga jingkoi jingkia bara utrai un perlong yani ki pasngewari ba idia potrai Jesu ni idia me ni mane ya me wan shaka jingim jongi wan shaka donut jongi wan shaka mensiam jongi perlong yani ki kun ki ba mane ba shisha ya me En yaro ya utrai Jesus Christ